Ka Hiniotrep Integrated Territorial Organization, hadian bala deban pan jing penchai na katanat mining and geology, halor ka jing ito na a jing bit yaki hinio tali ki cement company na Giant Hills, hado like roar arpo pralak tam ton umausun, kumuta ubasumi rengkat na incidental limestone, nakliang kaseng haka kandai trik ubanay no pra arjarsan, kala deban pan jing penchai na kasorkar jala haka no ka kernit, Jongka Mines and Mineral Development and Regulation Act Katkandai Spa San Punyo Kabakado Bakasor Karjala Kalaban I Jingbit Yakino Kino Kimarpo Kendo Kam Tam Ya Umausun Uba Pendon Kam Daki Karkana Deubilat Kumuta Ubasumi Rengkat Ne incidental. Henry nakaliang kasor karjala hado menta kampat lapan ay juba nakaliang kaseng kalashim ya kasin jam ban ujor sisendon siya menteri kasor karpedeng ukishan ready o menteri badai ban pek yaki jingti marpo kendo menta ka khandriu terik banai rempang arajar arpo hundriu. Tagasgi ka khandriu terik rempang arajar arpo hundriu. Ini kalian kaseng hito ni wan ban pensngu silat thai kebor ba hadin ba kaseng kalapan jingsai naga tenat mining and geology department jong sarkar jala halor kanu ke kendon lani ke kredit jong ka MMDR Act khat kandai spak san phanyong ba ka sarkar jala lempa ka tenat mining and geology kala ban ai incidental ya umausun syaki neutraliki kharkhana de bilat ki badan hapo East Giant Hills district handrei hadin ke jing up jung ila katu kani banai na kalian kaseng na kalian ka tenat mining and geology department jong sarkar jala kamla ban a jing shay ni but mentagasni ni kalian kaseng nila ujor sisendang ya kani ka kam sya menteri ka tenat ba depek ya ka jingti mat bok khendeu u kishan ready u menteri ka sarkar pedeng ban tuklar halor kini ka kam halor kini ka jingle turmur ka jingpen khain ka sarkar jala yagi kendon ain jong ka MMDR khat khandai spa san phanyong ti ni kum kaseng hadin bangila bodin follow up ya kini ka kam la ka to kani banai ban nila ba nalor ki cement company nila file ka RTI lemba ka forest department ban ngilap kidon tang la kusantli kita ki reusimen ani ki private party ki bayo ya kita mining list banti lani ban salan banti bat salan ya umausun hapo East Giant Hills ban khatratli hapo West Giant Hills district but kat kum kejinglap jongi kum kaseng ba kidon dikispatli kita ki bapenyai ni ki ba ti ya umausun habaro kadilom jentiang bat kane kapani ba nalau ki bayo ya ki mining list kita digis dangbuan kita ki ba illegal mining ki ba le claim da yo jingbit naga mining and geology department but ni yo alish yo ba kani ka jing incidental ka sarkar jala ya cement company kaput seluruh ya kumpini ki kambi ai kani kita ki illegal mining hagi than Giant Hills but sekiwi but ki than po jala ti ni kum kaseng ni la pha jing tho chaka sarkar pedeng bahkan tuklar lor kani but asakawi ni kalian kaseng ni bandrap ruba katkum ka Meghalaya mines and minerals concession rules arjar khandu ba unu uriu simen lani kinu ki kenhun ki ba kwa ban ti lani salan ya mausun hapok gejala bat sabar jong gejala kidei ban don ya ki documents kidei ban fill up ya ka form H kat kum ka rules jong ka mines and minerals concession rules but kejinglap jongi hakini ki banai la dep hakini ki sngi ba hitan ki ba salan ya mausun sakibai pat gejala kelem da biang kita ki minerals transport chalang but kawai ka ba i thurmur ka ba itla ni kum kaseng ka ba nilap ba yaga jaka baki thep yo mar baki kid yo mar ka de nawai kat ba ya kerteng jong gitu ki kerteng hagi chalang lagni mineral transport chalang de ki ba
nasawe bat kaniru kalong ga ba penken jak pendon ai jong ga mines and minerals regulation act but ni nagaliang gaseng hindang ya budin ini kam but nginam song thai but ngina ya budin tat hadok bangina ke sarkar kan sa page kor halor kan kam bat bakan le ya ka kinu kam kat kum gi kendon jong ga an bala bo daga sarkar reng di halor kan mat gina giliang gaseng ngina dabi kendo yo secretary jong mining and geology jong ka sarkar jala la arsen kenti but hadu mentang ngin pat yo ikut percaya ni giliang jong secretary but mentang kesni ni pak kan ka karwo syau sa sarkar leng ba mining and geology department ba ngina giliang gaseng ngina up satang saksa kumba news ni ba sarkar kan ai jing sha yangi leng ba da ka jing tho halor kanu rim ba sarkar ka issue ya kita incidental approval sya ki cement companies kibelan apo Jandy Hills but you can turu ya ki cement company ba kimdei ban pendon kam bakla ya ki incidental limestone la ki tagi incidental chalan but kimdei ban sim kabu but ngi kum gaseng nginam so klifti bang indang ya budin ngi pingwa ya ki kam ba tat hado ba kini ki wat ki cement company ki dei ban bol ya kendon jogi an ka kumbala te kumbala so haka MMDR Act kat kandai spa san panyo